tuni KUKI news vezo se na bon chawin lem nei vin tunia jong hi holim na hin nei ki no hitin 10 August 2025 ai ta in tunia ni ha langa jong chu video khat in sim tawin ahin la tu jana jong hi in sim be ki no hitin Manipur gamsung thil dan ho ahi in kukilen gamsunga thupon za chom chom ho jong hin veo hitin igam inam ha satna chungchanga minister za chom chomen e hin vil ha a I to banga ta sanding ham ahi lola ama ho thu seya kona kinep na thei umam akhuti lawa hile e hole e hoi ki su ha na wa hile hi chu kinep na lien pen hiding ham ti hi ye theini diwin hin sayo hitin tuni I holim na dingova topic hi ahile ga veleuchon Manipur Raspberry kisusi ti ahin Silong khopi ajong hi Manipur government in khat anakoya hi chu Manipur house ti ajong hi ki he ahi in hi chu tu ahi agam nei ho kha seon asu sit pi tawi ti ho jong hi mo ahi in ni chung chang ho jong hin se hui tin aban le tu nai cha zani masala ajong chu CM pa Meghalaya CM pa jong hi Manipur gam sunga hung ahi in ni chung chang ho jong aban bana ET ki relate ham ti chung chang ho in se hui tin ei ho kukilen gam sunga jong hunga ni ta chu thu seina za chom chom ho jong hi ananei ahi in aban le Assam le Meghalaya border jong hi asata hung tha boy kitna zan hi a chu mi khat athiki ni ti ho jong hi mo ai kin nei hi chi Meghalaya gam sunga in ki sapa hi emo dewa hi in hi chi hi tu le tu a Manipur gam sunga cheng ho dingya Manipur house tia kinep pi ta a hi in hi chi chung changa jong hi bimol akhoi jamen na sata Meghalaya government dem na ho jong anei ti ho jong hi mu hi ama sapen in e ho kukilen gam sunga thilso ho a hi lawaile mi pi henga tip na le het sa na ho za chom chom hong ke bol ho ga ve ma sautin hi chiwa hi kuki in pi jut efera kona het sa na hong ki nei na ho thu chang ga ve lo hen hi chiwa ama hon thupon a hin nei hi abona wang ama ho ji dung zu ya ka in sim lo ding a hi in hi jong le a sei nom peno a hi lo le a sei da no hi abai lam thei pe na I ga he thei ding win ga sei lo hen May 3 2023 apana gal le gal hin nei win and gen thei ta ku ki cha te hin kho sa win a hin la hi chiwa hi KKL hon nasata apan an lawin igam sunga gi na ding to na ding hello ho nasata boy pi ana boy pi win ne le cha na pi win a hin la social media donga hita chu KKL ho dem na a hi lo le ngo na za chom chom hong ki ne ya ne gu cha gu bol dinga ngo na hong ki bol hi phamo akisai ti hi ama hon phon do na a hin nei wa hi in hi chung chang hi ama sa jong chu ta chapa hon jong a hin sei na ho jong chu ETT an sei hom ti ho chu abona in a sei so ke wa hi ta in tu ma bana jong hi a hi the a hi le KKL General Headquarter hon jong thasi na nei potin inam sung igam sung hi a hi ti a hi thil khat iga bola igam inama dinga thilpha I bol gun na hi le ki to sot sanga hi ki dem to a hi lawai le ki sei si ti hi inam sungwa a hi in a hin la mi pi ho jong ching thei hitin khat lenin kilom ta thil hi lo ho a hin sei ho jong hi imo to sot pai lo di wai thil hi he no mo wa hi le ami asa hi hoita gadong hitin adan chu KKL in asu khiel ta a hi le KKL thutan ho chu I dei lo wa hi le hi chi to bang thu ahum ki sein hi chi chu adi ham adi lo ham ti pa hi direct ai do ngai
thil I het no mole ka ti ai khuti lawa koima jong dong lawa eima lunggel pha kisa a hi ta chu direct nga social media I post ji wa hi chi chan ge a inam sunga pan la a gen thei ha sat na tho ho min se na ato lo jiu a hi in ji chun kanami te ho ka hin tep nom chu a hi le social media man dan hi thiemo hitin ei ho kisu tup na dinga thil adi I het na wa ei chu adi momong poiti a I het chet momong wa hi le chun so hi te a khuti lo wa hi le ei ma mimal lunggela inam lam kai khanin thil phadinga to god a hin nei ho hi imo dem wa imo kalkal lo diwa jong avela ihung ge sa win tunia jong hi chi KUKI in pi jut affair hon asai nom pe no le hi chiwa nga pa mi pi het dinga thupon a hin nei u chu hi chi chung chang chu hi KKL ho ngo na ja chom ke bola sumla pai ne gu dinga a hi lo le IDP ho chansi ne gu a ngo na za chom a ki bol che a chu hi chi chung chang hi a ki hol chil nin hoita ki hol chen nongin ama hon thimona anei po vi hi chiwa hi kanami te ho social media a inop innam lam kai ho su min sit na dingin na tong po hi ti a chu KUKI in pi jut affair hon thupon a hin bol hi ti chu he thim na divine sewa hi in aban kin a hi zomi student federation hon press release a hin bol na wa hi in ama hon aseu hi a hi le tu le tu a popular government form ding kiti pen ka to sot po vi hi ji chun koi tabang hi chi tabang thu so uma a hi lo la popular government to sot au ma hi le email ma aki gel ding hi ti a hin ama hon asei be kit nawa chu a hi le birin sing in government analit nin hinge government anapu la ya chu thil phabe pi jong apha an sim do nai hi jong le aman power zo se hi tu a mi phalo ho hi thanei na api in majority community ho hinga hi power control na api in hi je a chu gam sunga minority ho su gen theina hung a hi in tu a jong manipur gam sunga pi sanga violent a hi aman athanei na jose government thanei na jose mi phalo ho khutna akoi ja hi chito banga gen theina ha sat na a hi lo la manipur gam sunga boina ho hung do a hi hi ji chun popular government kin halang hile meite ho thanei na hung hiding minority ho kisu gen theina hung hi beb ding a hi hi ji chun popular government ka support po win a hi thei le PR sunga hi political solution theya administration separate administration theine ding te ya pan ila de wa hi ti hi ama hon thupon a hin bol wa hi ti pa chu het theine de wa zomi student federation ho akona press release NEOSAH iga phone do hen tin aban le tu na ya jong chu tu hap ta sunga jong chu korot sangma NPP leader jong hi chule Meghalaya a chief minister jong hi a hi in aman thupon a hin bol na a imu ho chu ivet na hi le meitei langa achi ting le meitei favor a thu a se a hi in KUKI te gama ahung lut na chu KUKI te dinga thil phachom ta KUKI te pan pi ta da na hi thu a sei kit a hin ivet na hi le alang a hi mitat to a hung da na hi akimu in hichiwa aman press release anabol na ajong hi ga beleuchan press media ho hinga ho limna ananei na ajong chu aman asei hi keihon separate administration manipura ding hi ka support po ve reject ka bol ve hichi keon ka to sot po ve manipura ki ding ka dei poi ti hi athup lu na asei hi cho akhuti a hi le igamuwa hunga chu ipi bola holim na hoi ta na nei ham na ala i chi a hi ken social media dunga jong mi tampin aza en posivin
hichina a comment kaga bol cha hi le politician ho hi ta san thei ta hi povi inam sung zenga jong e hon MLA som inei win separate administration ka devi ti a aphono ti lova hi tu ni chan ge a ipiham a bol do na ipiham a bol do hi je a chu politician ho hi ta san the a hi poi mi pi thalenga thu sei dinga thlendo a hi wanga mi pi ding sanga hi ama in chen kivet hi tamzo ama phat chom na lo dinga hi akam ke lo ngen hi politician ho ei mi KUKI MLA ho ke wa hi po in mundang danga gamdang danga politician leader ho jong hi event na hi le muntam pia film ho a jong event imu do wa hi politician kiti hi lekha thim ta hi lo le society ngai lu ta hung pang do jing ho jong a hung kai do wa hi le ama in chen kisim ding bo hi to gon anei na nge no hi chi ho hi kimu a hin tu chunga hi chi Meghalaya CM pa ahunga jong chu mei te langa hunga cho za chom se ya ei ho langa hunga ila za chom se ya hi chi to bang ho chu event na hi le khat le khat community khat le khat ki ka a sagu sep dana hi kimu a hi ta chu aman Manipur gam ke ding ka dei po vi ti a khat le khat kina asa ding agot a hi lawai le Manipur chamna sima hung dana hi kisei ki da hin ahin la hi chiwa aman finala thu asai pen cha hi le Manipur ke ding ka dei po ve separate administration kiti hi ke hon ka to sot po ve ti pa hi aman a final decision na asai cha hi ti pa chu iga he theine device se wa hi in chule hi chiwa hi Shillong khopi sunga hi event na hi le Assam House aumin hi lo le Arunachal House aumin Mizoram House aumin hi ta chu state josin state capital ho a hi ama house akinei so ke wa hin Manipur house hi event na hi le pho bu to bang a hin la hi chi a renovate lo asim phat lo naw hi ipgm ti a hi le masanga patna hi chi Manipur house kiti pen hi Manipur India a anakaimat laiva Manipur hi India a nalut ti la so sign anakai naw in khat a hin ama ho leng pa ki het jing na dinga chu in lui he zong le akoi jeng wa a hin la hi chi chu tunia chu Meghalaya gamsunga Manipur house chu anasu sit pi ta ve ti a hin hi chi anasu sit pi na chungo wa chu Manipur government in Meghalaya government hi thudo na ananei na hi le Meghalaya government in hi chi Manipur house kisu sit na a hi government khut nung ima azaw poi government in ima cha het pi na kinei poi government in hi chiwa in ho su settinga hi koima cha thupi na jong akinei poi ti a hi don butna ananein hi china chunga chu inner Manipura inner PM Bimal akhoi jamin ana don but kit na cha hi le hi chilai mun hi Meghalaya government pil thei hel lang hi le a in ho hi heritage na ti su in lui a hi lo le gam lui ti to banga in lui a hi ta ja cho Manipur leng pan sign ana bol na mun khat a hi ja cho hi chi chu phate ta koi hen lang tori so jong chi sa thei a hi lo vai le hoi ta in ho chu renovate bol hen lang a in structure ma chu koi hen lang hoi ta si mo hen lang hi le foreigner hon jong avet nom dewa hi in a hin la hi chi bol ta sanga chu tu a hi asu si win a bona hi ta chu a khet si no a hi in a hi thea hi la a be ma ni tun pi ki dewa hi ti ho chan ge hi se ti hi a in hi chi a in hi ga velo chun hi chi a lui pa chu a hi in hi chi to bangai ki sa hi na hin la sung hi ilu na hi le i macha la ding khat cha jong talo a thong ho jong se zo ke silin ho jong a bon ai si a hin hi jong le mi house dang ho to igalut na Nagaland house a hi lo la Sam house ho vela ichi ai le
thupi ta building kitung ahin la Manipur house ichi ahi le hi chi to banga hi in lui khe khat kitung ji asunga chu hi chi photo kita ahin hi chi event na hi le khatlanga hi Meghalaya government ahi in khatlanga hi Meitei government ahi ni ta chu amani hi kinop to na anane ba hi chi vai sign ana bol ba hi chi mun ho chong hi Manipur anapi do vai tai ti ahi na hin la tu a hi abona na su sit pi ji wa chu Manipur ho hi lungkim lo ahi ti chu ga he thei de wa in se wa hi in chule Meghalaya CM pan Manipur gam sunga chamna CM dinga hung wanga hi ivet na hi le ama ho gam sung jing jong boy ahi in Meghalaya le Assam Boulder a jong hi tu kum si ahi po in kum cheng to bang ahi lo vai le kum som thum lang hung chi ahi tain hi chi Meghalaya le Assam Boulder jong hi tu ni chan ge ai ki chu wa a phat le hin kina na hung uma khat la khat thal ki kap to achang le civil ki bol ba achang le police ti le hen government jong hung ki kap to jiwa hi chiwa he athi amang hi a ki boy si le hin a hin tu chunga jong chu zan hi a jong chu na sata na ki boy a hi in hi chi ki boy na a jong hi mi khanin a hin na ana chan kini ti jong hi mu a hin hi chi to banga ama gam sung bon kisu tup jaw lawa tu ni a Manipur boy na sei cham dinga hunga khatle khat ki ka asagu a hin se be ki jong hi na sata a dem na Manipur mi pi ho ti chu Meitei hi han ai langa KUKI ho ki hi jong le dem na sang ta ki pi a hi ti jong hi iga he thei le wa hi chi chung chang chu in sei ki no hi in abana hi Donald Trump in masanga patna anadel Prime Minister President ahung kaido apatna anatuple anadoi pen chu ipiham tele Nobel Peace Prize 2025 hi kamu thei kha khat le ti a hi nasata to gon ananeya India le Pakistan kido na jong chu ken kasu thip ai ti ai in chule Russia le Ukraine ki boy na jong hi Ukraine na sata US in na to sot na mancha za chom ana pi a hi lawai le galvan za chom ana pi a hi ta chu Russia hi anadowa anapang a hi na hin la aman hi chi Nobel Peace Prize dei chat na a chu Russia ho zo hi ahin pan pi a Russia ho to ki ho to ding Russia ho zo hi pan pi ding Ukraine ho cho aniau zo a hin ka thu a hi ti to banga chu Russian leader pa jong anakimu pi a hita cho anaki ho pi a Alaska anakimu dan ho jong ina sai so ke wa hitai hita cho anakimu pi a hi wa nga cho agal hi thip de la wa hin ahin la Putin in jong ama chunga hi recommend anabol cho hi chi Nobel Peace Prize modinga chu Donald Trump hi ana support ni ti ho chan ge chu mo hi in ahin la tu a hi news event na hi le Donald Trump in 2025 Nobel Peace Prize hi azo ta poi aman los a hi tai aman alel tai ti hi mo hi in chule Israel le Gaza ki boy na jong hi aman su thip na dinga to gon ane a zan hi video in seina wa jong che in sei ta win hi chiwa hi step li lang ahin zot diu hi chi ting la chun peace hung ding ti ahin PC thakhan a jing theilo ahin la first phase chu Donald Trump vai hop na zala chu kinop to na nei win Israel mi ho Gaza gam sunga Hamason amat ho chu ahin hla so deu hi chu phase 1 phase 2 a chu ahin hla do zo tingule Israel se pai ho hichi Gaza gam sunga kona kinung tol do ding ti chu kinop to na ni a hin hichi ali na chan ge jong chu ina sei sawai tan hichi chan ge a chu pan anala a hin ahin la tu ni a hi aman hichi anadei pen la anatu pen Barack Obama US President in anamu to banga chu ama jong hin amu go na hi le tu chungai mozo talawa afet da pen
agam sung ana kolwa kap dinga kigot jing now hichi Venezuela kiti hichi gama numei khat politician leader khat Maria Kitino hi 2025 Nobel Peace Prize chu ana changtai ti hi mo hi in hichi ama ahin pi wa hi Maria in anasaina achu kei kata san lo be khat kamu in kidang ka sai ti ho chan ge hi anasei chu aban le hi chilanga jong hi ka veleu chun Maria mama hin hi chi tabang Nobel Peace Prize ahin mu a hi mizo sin kidang asai Donald Trump hujat pin support anabola Israel hon jong na sata support bolu Putin in jong recommendable Pakistan in jong recommendable hita chu Putin in abol phat na gam ho zo si chun na sata ana support no ahin la hichi mi izan ham khani support abol wanga chu Donald Trump ana to chun kito lo ahi phana chu hichi Nobel Peace Prize kiti hi democracy ha support ho ahi lo le democracy dungzuya na tong ho bo chu kipi ahi in ahin la Donald Trump na to dan hi dictator type ma na to je a ama hi changlo ahi ti ho chan ge jong hi news za chom choma chukimo ahi in ahi le Venezuela hi ga veleu chun South America gamsung ning chakhatna ahi in hi chi Venezuela chung chang jong hi KUKI news anavejing ho chun nanamu de wa hin phat masalaya jong chu ina sei sa wa hi in hi chi gama government vai hom khat hi hiel do na ding a government hiel do na ding to Afghanistan in zoa video a jong chu ina sei ta wen Afghanistan gamsunga hi Afghanistan government chu Taliban hon anaka mova anazo phanova a government ki hiel ta so Taliban hon vaya hop ta so hi chi to bang tai ma chu tua jong hi US hin ipi to gon aneyam Venezuela a hi tile Venezuela a leader pa government hi hiel do na ding opposition ho zo hin vai a hop thein ding wa hi nasata US in to gon anei so hi chi Venezuela a leader pa hi a phapoi ama vai hop dan hi democracy to ki to poi ti achu US se pai ho hi hi chi ocean ho a hi North Atlantic Ocean ho a hi umuwa hi ta chu a mo hi chi Venezuela election ahung hlun ting le government pa hi hiel dinga hi to gon anei jing chule khat ve ya jong chu long khat attack an ball ven mi gup langa thi ti jong in a sei hi chi to banga cho a ko lo a hi tain a hin la ama hon to gon anei pau chu government helding ti a hi in ama ho lungel tabang chet a government lungel tabang chet chu tu chunga jong lung a hi ni jong le Donald Trump lungel banga chu lung lo ai Donald Trump chun government abona khel do jing ding ti a hi na hin la hi chi chu hi lawa tu chunga Nobel Peace Prize sim ho hin api naw chu a hi le Venezuela a leader tu chunga Nobel Peace Prize munu hi chi government against it ho chama jong hi Venezuela government hi aman jong a dei lo cha ji chu hi chi government hin dictator type ma vai a homin ama ho dei dan dan ami pi dei dan a vai hom ta lovin ama ho dei dan dan in gam sunga vai a hop jein mi pin gen thei a tho e ti a chu ama hi opposition a hi panga gam sunga democracy hoi ta chi a mi pi hon mi pi ho ki hin so thei na ding le mi pi ho nop sa na ding ngai to a hi aman pan ala ai chui chigama hi chinu chu tu ni a hi chi Nobel Peace Prize chu api wa hi ti pa chu neu khat iga he thein de wa Nobel Peace Prize ki ti hi koi tabang ho chu ki pe ji ham a hi lawai le I tabang mi chu ki pe ham ti hi he thein de wa I se yo a hi in ama hi tu kum si a hi po in 2024 laya patna chu gen thai ta na panga hi chi Venezuela a government hi ana dodala agam sunga democracy theina ding la mi pi ho
ki hin so theina dinga pan analyzing khata hi ti zong chu e theina dewa iga phone beo hintin ngi chi chan chu tu ni KUKI news mangcha a holim na a hi lo la hil chet na hin bol thei ho hi chi chan chu hintin he thiam deu ko ta sanin tu ni KUKI news bezo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathinin phat thei na bo jing taw hen